cap cip cup ke lubang kuncup, angin masuk ke rumah Bang Ucup. Empat. 9, 10. Buset, sampai kunang-kunang nih mata gua. Aman. Tawon gak ya? Enaknya nggak duduk sini ya? Kong lo, kong. Gue nyari yang lain nih. Nah lo, ngempet aja lu kayak toke. Emang iya. Emang iya lagi lu, Hong lu. Aduh, capek banget dah. Gua udek-udek, dikali kagak ada. Ngumpet mana sini yang 2? Nyerah dah gua. Aduh, mana gerah banget lagi. Udah mau maghrib. Gua balik dah. Gua amat dah. Aduh, harus buat lagi 2. Modal aja dah, modal. Buset, lu ngapain lu di situ? Waduh. Bangun. Alhamdulillah dibukain. Iya, alhamdulillah juga. Lu ngapain di sini lu? Tak ngumpet tadi kunciin. Kunciin. Lu sekarang jam berapa emang? Sore kan? Sore, kalau sore. Kan udah maghrib. Mau maghrib.